Watching more Badwam TV, Badwam Jumedino, a so ya the radio say ne fie so. Walking at us a phone, no, ye can't be. Jumedina, the Asha say one young two mono, dear, it was so a Badwam Cassian, some near to your movie, ya Ubertini, MPP, Amanyo Corner, Sandis, for ye chum, on Pesabasa, see, a nutin summer one keka, a far voter register no hono, ye the sansam no, a bebro, na fe yakwa, aquarenson for fro emu, say, NDC Franca, Tuni John Dramani Mahama, say Ghana for, and yan yon bet me be an ocean, yan cano and CBA free. Eba ye no ne sembina no pay me de bro sa Adom TV Badwam Kasia wo share live our Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 YouTube Adom TV 2 when some no kwa adomonline.com ye de gu ho me de afia amankwa tamaklo afia ni de bi entie se den some ni chire mu no etie Chochoni de ma MPP amanyoko Justin Frimpong Kodua ene won kasa find this amanyoko no kan work se ohia forensic audit ewo voter register ni mu no na won de ohun send this for won mo nyatwom na won mo yesa no de bibia hye wachidafo no entem na basabasa biasi emunsem eni MPP ya amanyoko a yeti abem a yenim se na meboa December 7 enna madwuma pa yero akufado aban ene niswade hu ayo abamia wo se obedi mama Ghana for the bedi nkunu abato no the NDC for nsem a omoka no etiefo ene yenua mo amo central dwuma no yeso ma enyehi na yesem nyina mo se yenhwe NDC anamo omutu ya anamo a se bi ehu a embo oman no na yenya afo ya no antum ye no man kasa se de omo ye no omunjai na se mo wasem papa bi ka evidence am so mo won onfa mbra bontin onfa ma electoral commission na electoral commission fo hu enesa mabom mosrem se mo pese basabasa ba Ghana enti na mutu sana mo Justin Frimpong Kodua asan so e de atuja se fimpinu ene dunum musamanfo be kai a sansem kuro yi ano MPP amanyokuo no epejaye enso sabre no abedwakuo bi a civil society organizations ene amanyokuo ahodo nyina ka ho bie no agitu mu se electoral commission ko ene wo ho kwan se wo ye abato nhoma ne mu enhwehwemu se electoral commission ye voter register wi no bi wo ha wonti ase a o petition electoral commission no wate ase no wahwehwem se asema aka no janso ma na se janso nim enti ekoba say 9 years after 2015 or 2024 ade ye nyina ate ase na mu NDC kwa na mu di anim a ye resedi ketia una na odi anim die na asesa wa ogitum say electoral commission enye exhibition afi de o se there bi Yema independent forensic committee emum enemeje electoral commission adwuma enye se bi ekobasa na ekwakoye na atwom na ekwakoye se de bia wo de ene wo ka a ekina na obeka bi eno so mboa se adwuma no ya to akasiano so na ora John Dramani Mahama na ye Franca Tuni de NDC amanyoko no na nei wore to Ghana fo nyina anim se baabi a woso no firi ba ye no e wo sa afia bato no ye ka no esi ho na okotena baabi a wotere na ose emei emunsem eni na amambo beni enti emre na so se osono no a oba krom no enioma wa sei no eye enioma wa sei no me manen se bi nka ho emre na duru se yebepam no na wasan ko bosom kese no so wasan ko enrem na ohweta no fa enioma ni bebre NDC abreso enebai enso akoye se oh ye de ebi se ye de MPP na twa me fruma ye de twa wo fruma we hi wona na no ano osom sa party no we ko da oda ho dwen no ho Omampenyin da Mahama esanhye wombo se woto abama no mane bedi omanyi so a eyade se eba na se yenchiche impuntujuma mu obi enya bia anyade se obema won de akame won no mo enso your parties ni bi ni your politicians ni bi omo ayo madwen se eyeda mo beto aba ma omo empuntu ba amma mo beto ama omo mo anya adwuma mo beto ama omo ehiamu a mo beto ama omo ekamu a mo beto ama omo ahokyiremu mo beto ama omo enti na ebi mo ka se yesi o ha de se wo de kraman pogina na wo ka se ye MPP a ye beto ama no
Ezo. And so, emre sesa emre dane. Obia person na setna etumpon. Obia person ni kro empuntu oba ni krom. And this is so yeni impuntu hene. Adom TV Badwam kase na ocean na Dr. Matthew Poku Prempe na running mate ma MPP amanyukuo e na audit kan mampani John Dramani Mahama nim se kasantwie num ne ade na oye ne de onyai na se de tie bia no tumi no ba bia ko bia no mampani adodanko akufuado ode beko ese mampani bia tira Jamaica ka chense obo party ni if violent route enrachi mampani bi ka chense se Ghana for years don control abamana obehu ni paf Ghana for that na oka mampani o se behu ni paf bi obeka se all hand over abaye go to ni papa ko pe be hand over 7 January ni bako peu on peu ohene a no ene wo kumawu berima safo twenebo akodua enso ebo na baso pa na odi tudwa se eye ne modene bo ene edwumadin a oye ede aboa MPP amanyuko no eno ka ho bi ana wo mo eyi ni running mate no Jean me kai by elections Jean Obase Minister of Energy right Jean and then they were the different assistant Jean Obase running mate Jean net say Nyamia da Roma Jean and then some da Roma Jean wa pejano Jean ama say the different akoso Jean ama abaye running mate Jean ama bawumia Jean omode ba be play aye omabeni egba Jean etibetina national council anam Jean ane moima nam Jean ane yina nam seje ko wanam Jean na ya bona baso Independent parliamentary candidate or Boase West Abatom Pesia so Kofi Apianin Enin and they are make us say what is 50,000 and then mama 500 so on ye infantry when you move. Dani se to ma se no o ma problem mai o ma se tembe ma ko yi ani te so ma na se so mo nya jacket ni te ya go fi di ba wa se ten ya me je fi ni nya plan na me ya ma na abrosa te get ni 500 that's 500,000 ma ni 500 yo je me ka che kwa fo ni se ni ba se lo ko to kwa mo ka di no wa pieni o do wa pieni e o kwa se e o do o mu o ti ma mu fo o do o ti ni ba se o ti ni ba wa se o ti mo to ba ni ma me ya be ba be dan no kwa se no kwa se ba ti ma pe fra you got to do that we be around kono ko toba mo ma o do ko fi ateni ni enye okwasi so no okwasi ade dia pantam no ye ma me ni na obosi bai e fa no pem e no to okwasi a ene me bank account ni e kwa ho e jena bia kwa school ni bi ho so ba 80 so ye wo na jena bia kwa ni bi e se won ko ma wa ti ba 12 years o ni ma mo no o ni no ma no ni ti mo fo no ni bia ni delegate and wachi 24 ma wo e central market honom ya won saka sesika ne bi enso so ni adom ka se di sankomoyi yeto abamanya nsafo obi obetu ma aboa e ma Ghana man wentu mpon nanu munyin pa nyina so we di ye me support ne papa 100% frida ye hu papa enti wa abada baboa he na owoda yan so ye yihe ni yem na ye boa ni ye pia no mo obo na ye nya ne bebre demre ose be a single parent me ho kire me ebisa nkwala wo me so a me hwe wo na se me nua ba ma tumi apiani aboa me se me yiska na me fa nkoye adwuma na matumi anya bi di ahwe me ma no ofu ni ade a bitumi so wate me house bebre. Africa Center of Energy Policy na ne one more friend mampani na na dodanko akufuado se de ECG mpanifo ayede de ahiase yi wo munyina de firi ho fisa adwuma na de hye won sa se management na wo mahu so nti enyi won firi ho adom kase etwaso. Numerous warnings about the mismanagement of ECG. It is becoming clear that the carefully maintained facade through media campaigns and celebrity endorsements by the company's management is starting to crumble, revealing a concerning reality
that threatens not just the existence of the company, but the sustainability of the country's budget. For the past few years, the public has been shouldering the financial burden of subsidizing ECG's operations, raising serious concerns about the political will to reform the utility company and push it to operate with a business-oriented mindset. Isepchrimwa sade ya to akoswa che ya sasu ye ede ohaw ebre o my god ne senti ene mo ye wasa ban ede ne nan esifom enchiremu sei ene wode etudwa. The current management of ECG should be relieved of their jobs and immediately replaced with effective and transparent management that will salvage the company and its attendant fiscal burden on the state and the people of Ghana. PURC should assume its regulatory functions over ECG. Specifically, the Commission should implement aggressive measures to have visibility over how much revenue is collected and spent on value chain participants and any other expenditures that may be undermining the sustainability of the sector. Gomwa West NDC amanyoko no dwemtenani ya Alhaji Mohammed Kasim ene ya meka se ya de na kwhye ba Kano police station ye no ewo Cape Coast ni nyina na se yesusu se wono ena wo kwhye wono mo emrahye bedwani akire ema bra na ye power eye drip ho ntoma Gomwa West no ene ma bi ekoso a entweye Samanfo beka yi a Adom kase di nkan abo amane se ebra na MPP amanyokuo etitaifo ebie drip mfidi a wode koma Gomwa West mansini no ano no eni samanyokuo wono matitaifo eni MPP amanyokuo etitaifo edikosi ani na sansemi na abeku esien ya woye eni samanyokuo no emebunu dom frefo abedi akire edi ato police fo animu se wonom dwem tenani a wakakodi wonom asoe honom no wonom enyan no. For the whole of yesterday, Commander Amba, he did not appear. Make us say, Nida, the meeting work with the Teni, Oya Consulting Chairman, and Haji Kasim, our cell, and then you and what the man Mazachi. Early in the morning, we went to the regional crime officer in the office to find out from him what is actually happening. What he told us, they say, information is coming from the top there. It is beyond him. Order from above, unless he takes orders from the top there, that's the IGP, before he can go ahead with the release of the chairman. As we speak now, the chairman has not been charged with any offense. Until we don't even know why a chairman of the constituency is still being here that has been detained. It is Senka police, no, they can do us good, or the IGP, or the commander in charge, no, can do us good by telling us there, hey, be a chairman now. Chairman make us say, why arrest, no? Chairman now arrest nobody no nebona why any A B C D. But as we speak now, there hasn't been any communication from anywhere. Adishia ya womo ate akutua se yoso nyampina se ani nyina wa asante atwem north mansimu ani age bo aban na baso pa so won so mansimu no drip mfidie won anya bie. Honorable and the appear kubi eyatitiska no 1 billion. Se yemfa emfu emfidie no yemfa ni dwuma e wo mansin ni mu yebeda honorable and the appear kubi asi papa nyamishra woni aban no ene na bedi akire ye kaso wonyi bia na etro anyi bi kura no ye si da kura ba bi anwea wo se ko no na ka ntimi kura nyeden enko aban bai si obia de anwea ko ne proto so ye kasa mpi no nya de a na etro fi me matiti se 1 billion bi aba odi to oire ma omdigu kan wi adwuma ti aba no ene mpi no ma ya de ase ye ka ene abaso bode ye bona abaso pa ye krom ase no na nema bebre enkoso na enso ebra machine bedru ha no ye si aye kwan eda so ye pa ipa machine aba eboa ye pa because we empate wudi anwe ko baby kro na onya baby amfemfa ba machine aba eye kwai ebeboa yen eboa yo so kuro no yeah like internal rules pa ya kwan nyina edi ko ye fie mu ne ye mo no so ne ye ni bi ye wura ndi apia kubi wa ya ade bebre no have to 1 billion old cedis aye 100,000 Ghana cedis se omo fanhye adwuma na se kwan asem ne de aye street ni adun de na aye ade a na ya ha okasie pa da na sinyami unhira wo
Yenye no so na Badwam kase no yemfansi ha. Sa wa wonim se na dwumade kase no ba so sectorial debate. Make us a team na du eye Accra Digital Center akwan. Ye kwa ba sisi the bonkrata ni bia ba ye de to so na ye be phone lines. Me ye hwe wa kwan ye ho ensem ye kwa ba.